Ini mula mina kan ko nga na mong kinabugulong ang may bagay tawid ko na wasanawa ganga na din na kay Digicel. Sir ka lang at sikilin ko na sir ni Pakatawas. Kaya pa nga ni kay Pakawala, kay text na kamay na WKN, mong kinabugulong and naman na do bituano kay Digicel. Errandau kilangi ginanotagase nasongo di singa di sudu natawase Errandau kautan namaramana isulu na pauta kailasede Beilu tu yaki yaken na gobonime Lala malau de alalai kay nagase Alo maniringi akin na ngone alewa rasuay gele-gele Erradal tuku na tume kuani chini Beitala-tala isaru imosiji Irradal non ratelani ambu merala suina siti Asabay na kororita ube idorici Nando morni kawa kena mei sole buci Etumbu alovo kanan nangunu yang kona pilep sagawiri Sakila itu enak seni ciuri Nakena soko cinonda wasa-wasa buni Dirambe cianonda walua enelo tumekena ivana nubi Enda maire kita kandina tunikura Nonna tandumai annona ibabula Kena kita paki atawa sedia Paki etu sigo gauna Seiko ya ogori anno gubato tomi Isa ukere asara meu bau boso Istanay serekanay tutu-tutu Tulan ninong nano piniyoti Nasigan ni susentawa sediaba Singare kita kitina makabewekan Isang kerea sarame kuwani Aliang Singa ni sudu sentawa sedia mat Singa rekita kindina wakabeleka Isau kerea sarame kuan Yali yang ngauna lagi-lagi No problem.